ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nasayaat. Nagtengan ka nga ginindayon paray. Apay ka ti paray. Agsapsapulak iti agarado kan agsagad. Ngem jak masango. Ay, agtalon kayo gayam ita atawan paray. Oo. Kayat ma. Tumulong ka nga agaradaw. Alaem to, ti tangdan mo nga apet, inton panaga-apet. Anya? No kayat ni Marito yang di tulungan na ni ba nga agraap. Ta inton panaga-apet. Makigapas ta alaen nanto ti tangdan na nga irek. Ay, ladingitag paray. Tadyak masangaw ti umay tumulong iti panagtalon niya. Naa. Di mula kat pinatganan ni Kapitan si Kabadaw. Tumulong ka. At di mo amaw, no da nga tamot lang ti maapit da. Anya? Kasanungay, no madadahal lagi ti mula da. Di awan, ti maapit da. Adamot siguro No siya, kayat kaw ti makiraab. Aha. Lugi ka, no mapanggaki din makiraab, tuyang. Anya alugi Una, kamapan ka makiraab. Agur-uray ka iti panagapay. Enton kwan, makigapas kan tumanin iti may sangal daw. Sa amon tumaala, ti bingay mo. Napiyapay ano por diya langay. Takalpasan na, awata mo, titangdan mo. Anya? Kahit addan to igatang mo na dagaw iti bagas. Isa ang mong tumitay, iti kabigatan. Ay, wanan niya. No problem, Mangkain. Siya kung ti agarado iti talon niyaw. Ay, agyaman na kwarog. Kuna lakit din no di mo kayaat. Pudno agpaspasada ak. Nga mabalin ko nga ipasublat ti tricycle kaw. Tatulungan kayaw. Ay, alagaron. Kaya't ngamin ni Antem ang mabibi iti obra. Una, tumulong ak pa nga grab. Ano kayat yaw? Bet Ay, sus, permi akayat mi launay, tapno mabiit. Ay ngam ti kayat kaw. At ako makadwak nga agtrabaho Angkal. Ay, di kagdanang. Agsapulak iti kadwam. No, apay mo't ngamin na di umay ni tata ba daw? Bay, amo na dya tao. Ay naku araw, may mayat nga dayaw, no por diya lang ang tikastam. Anya? No por diya, itadadagaw titangdan mo. No tulong lang, ay mabayag Kasimot ni Uncle Intay. Awan katulungan tang agtalon. Dayta ka nga may, no awan ti tumulaw. Mapilitan dang agpurdiya. Kasanaw, nawang kwartada. Mamati ka, ay kit agrimidyo No kaya namalpas sa dagaws, di agrimidyaw. Ay, isugaya madiyo kaya ti umay tumulaw. Tati kayat yaw, instant manay. Anya nga instant maday. Kaya't yung akwartada gusto awatan yaw. Nga dadagos tangdan yaw. Ay kit siyempre mo apay kapay. Agsasarunumot din ti aktibidad mi ita. Adamanan meeting mi di barangay hall. Kasanungay dayta, Inteng. Awan kadwan ni Kuarog nga agarado. Sana balay. Ada ni Paul din. Iso ti agarado ta agsagad ni Kwarong. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno mabibiit kat mangrugay ti panagraep. Ano sampay lang nga si Kaswin ida. Agluto ka iti naimas asida inda. Tapno napigsada nga agaradaw. Wen, di ka agdanag, Inteng. Badaw, ni Puldin gayam ti kadwan ni Kwarog nga agtrabaho di tatalon da. Ay ni Pulday, ay kit siguro Si kakumati kadwa ita ni Kwarog. Ang agarado ka mo't, naimbag lang nga adda urayin taatang danta nga iray ngam ti awan. Lugi ka lang dita, kunak manay. Una, ngam day talagin indayon dito'y sirok ti manggater aramidem. Di ka lamabaing. Ay basta, jak kayat ti mabayag at angdan. No maday, no tulaw. Anya? Nalpas mo't gaya man ti panagarado, dakwarog, maribanag. Ay wen, marikwanang. Mangrugi kami nga agraep. Ay, kasta aya. Agsapsapulak nga rod iti kadwak ko mga agraep, maray. Ay siya kumati may sa makiraep. Ngam, awan mo't nga minwayak.
Sa bagay, adamot da ito itersenam abambantayam. Dagiti ngay agtutubo dita ka aruba tayaw, Maray. Ay, awan ti mayat, nga uray awan ar-aramiden da. Da tayo ide agtutubo tayo pailaan, kat mapantayo makiraap. Ay, wen nga rod uray no adda, manumot itan dagiti agtutubaw amayat nga agtrabaho. Takaadwan na, dagiti cellphone dati mapandapindu-pindutan dita, nga uray agmalmalam. Ay, wen nga rod Maray. Ay, anusan nyo pa lang ti umay makiraap kanyak, Kwarog. Unantay, di kagdanag tatumulong kamay, aging gaamalpas. Ay, agyamanak. Da kayon ti agsek ka iti bunubaon, tada kami kinipul din ti agraap. Sige nga road, Kwarog. Naimbag ka na kayo, tanapaspas kayo nga agraap. Day takit din ata mga numaaba kayo nga agsak ka. Ha? Rumbang kumakat at dakadwayaw tap no mabibi ay tanday. Wen nga road, Awan gayam ni Kapitan Akadwayo ita, Maray. Wen. Iso nga umay kakit day. Tatulungan nak nga agsak ka iti bunubon. Anya, Mga numaabak nga agpaisaw. Kat awan mairaap da Kwarog. no itad mo lakit di titangdan ko, kalpasan na. O di mayatak, Maray. Sige, marituyang. Di ka agdanag. Adda kwartak ditoy. Sige, Maray. Kadwaan ka nga agsak ka. Ay, alimatag. Ay, ang dalinta. Ay, aguray ka, Maray. Aguray ka, tay ka na. Linta. Na, una yan ni Marituyang. Pimanawan, dinakmatan in kaskasaw. Kunam laki din no saan dati alumugar dito'y ni Marituyang. Ay, manipod na damag dagiti daduma dita tilinta akimpot iti saka ni Marituyang. Mabutang dan nga umay makipurdiya iti raep. Alin taon li, permi abutang da. Hey, Iso atulungan nakinteng. ha? No kasapulan alumangan kapailang amapan ijay barangay hall. Aramidam. Panagkita kat naluo mandagiti dawat ipagay na kapitan. Way nanakwanang, mabalin abagapas dagiti pagay da. Naimbag kayo pa ikan ni Puldain, taadaw urayan nyo nga iray. Ha? Ay ngam siya, kawan. San nabali tadamit na ito'y tirsina yaw. Ay sabali laktamot umangan ka iti baro abagas, tay kapape. Ay kat gumatang kayo iti baro abagas Ay nakwaraw, tapno among, agkurang itan ti bagas sa mailakaw. Tumatanga ka man iti may sakaban na bagas, Maray. Ay lading itag, ngam saan amabalain kabadawng. Anya, 5 kilo lang nga bagas ti mabalin ko nga ilakaw, tag kurang ti bagas. apay talaga nga awanan, iti bagas. Wan, iso nga aganos kayo pa'y lang amangan iti kamutay. Tirigat na, uray bagas ti kamuti ita. Nangina, Maray. Ay katuan o di agmula kayo mutin Ay, una yun ngay. Ay, kasano tapay itaba daw. No agkurang gaya mun ti bagas. 5 kilo laeng kano abagas ti gatangag. Tapara ka nagiti daduma, tinabati abagas. Naimbag pa'y kadamari ba ng tadda maapit da nga iray. Ay, huwag nga ruda. Agapit da itan. Nungay mapan mo ibaga kin ni Kapitan. Nga niya. Ama pantamot tumulong amakigapas iti pagay da. Anya. Tapno adamot tangdan tanga iray. Hindi pa nagtatalaw, di mo kaya ti umay tumulong pare. Ay, pangaasim ka di mo tin aparay. Awanan ti maisaang may.
Umay kamay, kung nituyang ka, ang makigapas iti pagayo paray. Ay saan? Kabalan mi siguro agapasan. Ure dakdak kami na. Anya? Ay na, maasi kang magkada kami paray. Awan makan main. Ay, gumatang kayo jitir sina atap no ada. Ha? Hagkurkurang inti bagas ita paray. Awana inti magatang akinaban. Naa. Imposible man no, di mo pa amumo na ita paray. Ay, aya? Jak nadlaw ah. Di mo madlaw siguro Tado itan ti apit yung nga irek paray. Ay, kaasi damat no kasta, inteng. Anya nga tanupat ganta ti dawat da. Nga umay da makigapas. Kasta nga road. Ha? Ay, margregan dagiti dawat ti pagay. Numabayag amagapas, inteng. Uwan niya. Ay, agtinagdangag pa suno magango da unay. Ay sus. Adda kumpay ditoy marituyag, pari badong. Ay, agyamang kamay. No da, maray. Wuntanay, awan kumpay may maray. Ay, tulungan dak nga agapas, tagibunag dakwarog ken pulden. Pangipananda nga'y maray. Ipanda ijaayan ni inteng nga agir-irek marituyag. Ay sigay, agawaan tayo nga ron ti agapas, badaw, maribanang. Ato titangdan niyo nga irek. Marituyang, paribadong. Ay na, agyamang kami pare Tanalagi mau tinagtalaw ni tatawain. Ay, uwan mata paribadong. Tano saan? Awan ko maita ti pagitang tangdanan may. So nga inton maminsan, di ka agsadot-sadot. No awan ti aramidin nyo, di tumulong kayaw. Ay, gusto ka pare. Saan aday ta? Ginindayon latan iti sirok ti mangga ti kukuin nyo. Nga uray makitkita yaw, ang makumikom da tao iti talha. Iso nga ita, baliwa munda ita istilaw, anumanay, nutulaw. Ay, win nga rod Nabainanak pa yan iti imbaga ni pare inteng. Pudno mga main. Ay, wine, pudnaw. Sa mula mo ti tumulong no adda kwartada. Kan, no itaddangain sige dati tangdan mo. Nasaysaya at matlang ti agururay. Makatulong ka pa Ay na, saan itan? Ano usa kaon ti makitrabaho ken aguray? Nasayaat. Ken uray siga Ano usam, uray ado ti alinta? Ha? Itatanal pas ti apit tayaw. Agibumbun tayo manan iti irik banang. Sa bagay, adda pay danom, mabalinta ti ag second crop. Ay, masapol nga agagawa tayo. Tanay, agkurang san nga agpaiso ti bagas ama ilaklako. Itaman pay nga agkurang ti bagas. Iso nga ron nga agtalon tayo. Tapno ada bagas. Sige, inteng. Mangsapul ka nga ron iti kadwata nga agtalon manen. Di kagdanag. Da amok katulungan ta. Ni kwaraw, kani pulday. Umay kami mamagkanito yang ko tumulong kada kayo paray. Ay na. Ay, maragsa ka ano kasta paray. Amo kami nakasapulan niyaw, ti tumulong nga grab. Isa tumulong kami. Tapno da urayan mi atangdan may inton agirik ka. Ay, una. Nasaysayatan day ta. Ngam ti aginindayon kalaan. Awan pa kitang danan nyo itikas. Ay, talang nga rod na nakamiris paray. Ni Kapitan Enteng. Mangantan, tamapanak makitsenda ita. Gumatang ka iti paborito ka si Dain Ay, ammom ti imparit ti doktor. Na. Made nga agsida ka iti pinapaitan. Anusam ti agsida iti nateng, no kayat mo asaan pa'y atumangad iti barsa nga. Na anyamutin. Nateng manan nga wan ramraman na ti masida nga isang put mo. Anya nga rod ngay. Anusam tapno saan ka amarigatan iti ut-ut day tarayumam. Oho, saanan nga agsaksakit. Gumatang ka iti uray basit. Ay sa anak agumatang. Sapay nail-il ka no agsakit ti rayumam.
Na, Kas kala ubeng. saan nga ron anaimas ti isang pet mo asida na, no awan ti papaitan. Nay, agudong kamot gayam maray. Uray siyak mo. Agodo ngak, ngem saan ko agatangan ti kayat ni Inteng. Iparit ti doktor nga agsida iti pinapaitan, takumaro ti rayuma na. Nagpadaan dakin ni Badungkaw. Agsakit ka no mutisaka na. Di na maipagna. Mas gahawak man ngamin ka ni Inteng. Agsakit ti saka na no agsida. Ang agsidamot latta. Kunamot ni Badungkaw, ngad-adda ka nung agkapsaut no saan nga agsida iti kayat na sidan. Ang inton agsakit da, kas dala ubeng nga umareng-eng. Sapay no kanayon ka nung agtumar iti para utot, kat madangran ka no ti kidney. Wen, iso nga ibalbalakad ti doktor, ano saan ka noonay anasakit, liklikan ti agtumar. Imay ka dito barangay Hulparay. What can I do for you? Mapanak ko majipangkag ko paray. Oh? Nasakit ti sakak. Nakita nga dakan ditoy. So, di magasa ko na. Sa payawan mo di kwarong nga ibaon ka. Tadi pa'y si Mangpit. Amangan mo na pan nagbihirok iti asawain na, paray. Kabutang nan sa ti balasang na dyan tao. Nakaasawa ko man no nagbirok. Aglaklakay latangatan. Ay met lang nga, ti adasawa na. Tapno da bukod nanto a pamilya. Adakan ko na dayta. No, agbirok iti asawaan na. No adda kumaditay. Kadwa inta, mapanagharana iti balasang. Adda simbang pa ita sa nga ili ti karuba may. Kasano akadwaan ta nga agaram. Kat agpadamot nasakit ti sakata. Oh. Ay, gaya maya. Oho. Ay, sinalbag ko na ito arayuma kay. Umay ka mga nun ba daw, nakaluto akaw? Anya ti masida. Ikan, taiso ti saan ama iparit di tarayumam. Anya pa'y tinaimas. Isaw, ti may parit ako na ni parinteng. Kasanukat kanayon kayo ngamin nga agpulutan kan uminom iti arak. Iso aday ta. Kaya nagganas mga ganad. No anyaman tinalabas, adda madi nga itdan na. Nalabas nga inom kan kanayon a pinapaitan. Kanya nga ron nga iti mayat pulutan. O di agpulutan kayo itinateng. May mayat no idyan ngamin day tanga arak. Tapakaalaan iti sakay. Lakwan nakman iti beer basag. Saan ka dingin parit da nga uminom kayo iti beer, kapitan? Apay nga iparit da ngay katgatagag. Saan kumot nga utangan, wano dawatan. Oh. Amangan no makita ni kapitan na kat agungat. Yagmunta bayadak. Di na makita tawan di tayo. Hindi naktungarod pa basulin No agsakit maninday tarayo, ma'am kapitan. Apay kumapabasulan ka ngay. What is the reason kuma? Darasam kide, ta mawawa ko na iti arak. Mabit na ang ngarod kapitan, tamangala Win! Madimanen day tapan nagnam. Naginom ka man ngatan. No sa anak nga uminom. Mawawak Ada ay tao saan nga uminom. Ay agpilusupo ka manen. Arak, wano berti kayat ko asawan. Wano saan, iminom ka manen iti soft drink kat madingarod ka. Madila ka amin. Kasano pa'y nga agbiag da tao no parit amin. Adamat dagiti saan na maiparit. Ngam di mo mat ngamin kayat. Saan nga ron anaimas? Kaslakat kaldeng ataaw amangan iti agduduma aruaw. Kasano akas lakaldeng ako nam kat mailuto mait. Jay kaldeng kat kilawan na tiruaw. Salbag. Maawagan pa'y nga ron amakanda kita. No parit. Oho. Ay, makan nga agpaiso. Ngam, inabuso yaw. No uminom kayo mat, aging ga iti di mo amutilaod kandaya. Ay, kanayon mat nga agpulutan kayo. Awisan ka man iti balay, angkay. Anya man ang tiyawis mo? Tatapapaitan kan inaw. Kalding ti pinartimay. Kasangay ngamin nitong
Ibagak nga rod ka di pare badong ta, kadwa nga umay. Unang kail, mapanak ko may di balay dangam, da kayon ton ti mangidanaon. Ay di kagda nagwarog. Awi saktap no kadwa nga agawid. Nagpada kayon ngay, anabartay. Sinalabay kami na. Mga among ditan. Saan ko apalabsin, di ta apapaitan. Papanamon paray. Ay umay kaawisan ta jay balay da kwarag ta nagpartida kadatungan iti kalding. With shot pa ya. Ay, delikado manggaro din na pare. Dahil ito'y manrayo makan. Rayo-rayo man dyan. Dagarod agas. Di agtumarta iti agas. Adu nga din din na tumar ko. Manipod ng rugi, tirayo mak pare. Intakit di. Ay, Palabsam ki di ti libre apapaitan. sa bagay libre ko naman. Sayang agpaisaw. Di naktuming gatangan ni Banang. Iso nga inakagsida iti sa bali abalay. Agtumarak iti agas ko. Tapnusan nga agsakit ti salbag arayo ma. Malangarod pare. Adama nga agpaiso ti agas. Wala. Ala, intan. Pare, nakitam ka din ni Inteng. Saan mo't maray, kagap-gap po kijebang kagmay. Saan nga imbay nangal daw ije balay kat? Jak mo't nadanon ni badong ko idi simang putak. Saan nga ta, anagkuyog da? Napanandangay nga ta no nagkuyog da. Ay, madanaganak no napandamanan na ginom. Sigurado nga agsakit man ti sakaday jay nga Inteng. Amuda mo ti may parit kadakwada. Awan ba, Sultan? No papili da mo. Ngam no ada mapasamak kadakwada. Saan kaday adwa tamutlaeng amaringguran? Imbag tayo may kayaw ang kalintay, tataba daw. Basta imbaga. Tungpalag. Ni pare badong ti alanganan itay kahit. Kabutang nangagsakit ti rayo man Madang ron agas panguntra. Madi mangarod ti kanayon nga agtumarta at side effects na kano pare. Bayam day ta side effects. Ang mga nukong kunada lang day ta. Kaamak ko ti kunada side effects na pare. Ay nung maminsan. Kasla kung ti doktor lang day ta side effect dita. Kapilitan ato maran ti agas ta makaagas kat nga ron. Nga mapay nga ada madingait din na. Saan nga ron nga agas? Ano kasta? Bayar ti timpla ti papaitan. Bayar ti panagayos paitisyan. Ito pa iti papaitan ng kail. Pulutan kayo pa. Iwan ka na kan. Pare ba daw? Si Mardang kamot nga pulutan. Pa'y atrasap kat na imas. Narigatay, no kumaro man ang tisakak pare. May katuday tanong tumar ka. Narigat mo nga ron ti kanayon nga agtumar pare. Imbag jay manglik-lik ngam ti maidalik. Saan na maidalit ti tao no ada agas? Mabat. Pati ka iti bagbaga da side effect. Saan mo't amay may sa tinang ibaga pare? Doktor pa ikit ibaga na. Mamati ka no mapasama. Kahit sa kanto ka di agunay, no mapasama kan ti saan nga umnaw pare. Awan ti mapasama pare. Apayan pari badong. Salsalabayong mat ni Inteng. Nabartek ka di manan. Ay, wan maray. Di nakabailan ti baginan. Iso nga tulod kon dito palaya. Ay, unayan Inteng. Jak kayak nga gareng ka. Inton agsakit manan ti sa akam. Agtumarak iti agas tapno awan ti sakit-sakit. Lalaka ti remedyo. Ado ti agas. Wen, ado ti agas. Ngam no matamaan day takidnem ako na ti doktor. Ditam. Paya matamaan. Aglisya. Patpatsim. Awan ti pabasulam. No addama di apagbanagan ti kinatangken ti ulom. Awan nga ron. Ay, para makita, Intay. Nagkuyog kayo kadimanan kin ni Kapitan. Inawis na ka na pan nakibirthday. Kaya't mo asawan, napan kayo manan na ginaum. Ay ka pinagusto lang mo't ida.
Nabarbartek ni parenteng. Iso nga tulod ka ni balay da. Ay, sigurado manin ang masuron ni Maribanang no nabartak ni Kapitan. Ay, masuro na talaga Madanagan nga may niti kasasaan ni parenteng. Kanayon lang arudan nga agsakit ti saka na. Wen nga raw, di mo madidigra. Di ka mabuteng. Kanayon lang arudan nga agtumar iti agas. Sapay saan anasaya at ti kanayon nga agtumar para iti ut-out. Ipapili na nga raw, jerason na. Nga ado kano ti agas ang mangap-up iti ut-out. Enteng, apay adi ka pa'y labumangon. Aldawan. Malambay na. Madetirik na. Na. Kasla mapangpang ortisikot ko. Nan, dapadapan ka man. Nagbara ka mat. Kan, apay ngay nga agpigpigargar ka. Sapay awan mat ni Kwarog. Mangayab ko iti tricycle. Madetirik na. Dak mawawatan ti marikrik na ka. Ay, bunga day ti panagsidam iti maiparit. Kan ti panagin inom mo iti arak. Kayat mo, tainak pa'y mangala iti arak kan pinapaitan. Adaya? Na, salbag ka. Agsakit lang arudan ti kasal itam. Damagam pa'y lano at dapay. Anyati ko na ti doktor. Naapiktaran ti kidney. Iso amasapol nga agdialysis ka. Anya, dialysis? Masapol amadalusan ti daram. Tasaan akayat ti kidney adalusan. Nadadaalan. Diyak kaya ti madialysis. Adumanan ti ikabit-kabit da kanyak. Ay, no di mo kayat ay katdakdakas ti mapasamak ka. Ha? Ma-rest in peace ka, adi na oras. Diyak kamutin. Diyak pa kaya ti matay. No di mo kayat ay kat masapol nga agdialysis ka. Day talaang ti remedyo, tapno maispal ka. Adda kamut maray, kadwam ka din ni Kapitan. Ay saan, Mare? Nabati ija ospital. Kasapulan ang madialysis. Anya? Madialysis ni Kapitan? Ay, susapaw. Ay, wen, Mare. Imayak lamang ala iti pagsukatan me kani inteng. Ay, kaasimot nga rudan ni Kapitan Nukasta. Di na ngamin kinaasyan ti bagina. Anawaan kadagiti iparit ti doktor. Angam saan mat adumdum ngag. Ay, madigayam ti pagbanagan ti kanayon nga agtumar iti para utaw. Ay, wen imbagak aliklikan na timangan kadagiti maiparit. Tapno saan nga agsakit ti saka na. Angam ko na nga adda kano agas apang tipod iti sakit. Ha? Ay, sapay nagrigat ti kanayon a madialysis. Madialysis ka nun ni Kapitan kuna ni Maribanang. Anya, madialysis ko na. Dayta timbaga ni Maribanang itay nagkita kamay. Nadadaal ka no ti kidney na, gapoy ti katutumar na iti para ut-ut nga agas. Kanayon nga min nga agtumar no agsakit sa kana. Liklikan na kumangamin ti taraon a maiparate. Tapno saan nga agsakit ti rayuma na. Nagtangkang nga min ti ulo na. Ibagbaga ka saan unay kadagiti maiparit. Ngam ko na mga do kano ti agas ang mangap-up iti nasakit. Ay, una yun. Imbaglakit di tadimngag ka iti sao. Kasanungay no si kati madialysis. Pangalaan tangay iti kwartang aramatab. Kumusta tirik nam anadialysis inteng? Si Maya at Matan. Saan nakas iday? Saan nakpay anadialysis? Apay nga rod, analiday ka. Wen at may sa akon dialysis patient. Masapula kanayon akon madialysis. Kat, makitam itati resulta ti kinatangkan ti ulom. Ay, agbababawi kita. Hanggang saanan ang maibabawi ti amin.
Ay, ano sam tano kumadimngeg ka iti pamagbaga ti doktor. Nasaya at kuma tinagbanagam. Kastoy gayam ti pagbanagan ti agabuso. Agbababawi akon. Talaga at ti babawi. Kat kanayon nga adda iti uday. Ni Kapitan Enteng! Mala, darasam ti uminom nuang tagawitan. Sino nga tadag iti talo alalaki iti medyo adayo basay? Saan mo't ataga dito idang kita? Uy, darasak man nga ipanaw tinuang kao. Takitak man no asino ta. Uy, saan ka nga gimak? Intakit na yun. Darasam nuang. Darasam ahatap no di data makita. Sa balit agparparik na kanya kadagitang lalakay. Sana mapagtalkan titigtig na ita. Apay nga abog ka nga abog itinwang mo itay. Kaslada kabutang mo. Saan ko akabutang dagiti tanlo alalaki ang nakitak di tawaig ang kail. Kaya't ko ladidak makita. Tapno masiputak no anya tigagara da dito'y kabildatan. Anyat inaramid da jiwaig. Kaslada pagtultulagan ta. Ha? Itudo ti may sa di pagnan ngagpababay di waig. Apay nga iktudo na nga ti pagnaan iji waig ket adama may mayat adalan iji kalsada. Day tangar ti pagsidawak ang kail. Kaslada sa bali ang plano ta. Ay! Awagam amin akakadwam atanam. Siputan yun na kita. Ngam di ka agpadlaw. Ariglado ang kail. Saan nga agkamkam malidagit ang agaramit iti saan nga umno dito'y kabildatan. Ay gumatang kami man iti soft drinks ken tinapay yun, ana. Madlaw ko, kat saan kayo at taga dito? Papanan nyo ka di abalay, barok, ay, balasang ka day. Kuway. Isak lang ti balasang kada kami, nana. Nalasangan dagiti kakaduwak. Nalasang. Anya ti kayat mo asawan. Ano sa nabalasang? Kaya't naasawen, nalasang. Lalaki da. Ay narabak ka Papanan nyo ka day. Kwa. Imbaon da kami nga agsensus dito kabildatan, nana. Agsensos. Kayat yung asawan. Naggapo kayo ijepis, Nana. Sinsusen mi, ti babalayo ditoy. Pagduado anda gito Apay asan an ay pakaam mo kada kaming opisyalis. Nana. Tagat-gatangan mi ngay. Wan, mabiit laan. Hello. Nakaawag ka, may kagawan. Ada naggapo ditoy addo alalaki kan may sa bakla. Oh? Ibagada kinday na naggapo da kano ijepis, Di kagdanag. Sipsiputan idadag iti tanaw. Amoyo ka day, kapitan. Mas daawak ngamin iti imbaga data naggapo da kano ijepis, Nakita ida ni Kwarog. Ang mga nupiki dagita at tao. Day tangarod mo ti atap kaw. Nupiki man dagita. Nagkamali da iti barangay. Sinirag da. Ay, kapitan. Daalibtak tayo nga opisyal diti kabildatan. Ay, puno ti kinuna. Asino dagay naggapo dito'y balay tuyang? Agsinsus da kanumag, kinita da ti balay tayaw. Kahit imunag da. Alangan mo't akasarita kida di tarwar. Kasla nga minsan na mapagtalkan ti itsura da kay. Pag kunaamot asaan ang mapagtalkan. Nagadaw, ti tatuda. Gapo ka di kadagiti tatuda kat saan dan ang mapagtalkan. Yakman amaw, ngam kasta ti panagkita. Kasla naggapo da di pagbaludan, no adu ti tatuna. Natap mula siguro da ita. Sapay ko tasan na pudnaw, ti atap ka. Hilaw. Anyat nadlaw yun di takwaraw. Imunig da di balay dala kay pensyonado ang kail. Ay inton makapanaw da. Ingka damagan no anya ti inaramit. Ken dinabang da iti balay da ita alakay. Unang kail. Isungadak dito'y asidag taday tati planaw.
Dagiti kakaduam. Ayan da. Dadamot iti asidagang kail. Di may isa, kataday di waig ngagsipsipaut. Nasayat. Saan nga kamala dagita tataw? No, adda madi aplano da. Naglaw mi pa'y asa na pudno abakla di may isa ang kail. Anyat kahit mo asawan? No isuda lang di dalan nga wang babalay. Saan mo't abakla ti panagsasaw kan tigtig na ina. Ay, delikado nga ron. Anya ti kuna ni Kwarog? Saan apod no abakla ti maysa kadakwada? Wen ka no. Kaawatan asaan anasaya at dagiti at tataaw. Apay amang limlimo pa'y laengay. Ay, adalakit di madi aplano dagijay. Una. Ng pagbabawian da, ta dito'y nakabildatan ngay magaramid iti kalukwan. Ay, di kaagsig sigurado, inteng. Oho. Amangan numasiriban na kayo dagijay. Sirib nga. Siyak pa, kasiglatan na kapitan dito'y siriban da. Ay, nagsao ka manen, inteng. Dagiti tanod mo tinasiglat. Na, Adda ka laang dito nga agmanmandar. insurok nga ron ida nga agsiglat. Siyak ti para mandar, ta siyakat nga ron ti kapitan. Ay, di ka man, inteng. Rugyam manen ti jak kayat. Asino nga tadagiti imay ijay balay? Agsensus da kanumag. Ay, agdwa-dwa ni inteng kadagijay alalaki. Oras siya akmaray, agdwa-dwa akmal. Apay nga rod adiyo imbaga, tapno saan ko ida pinastra kaya balay may. Kalaat da ngamin nga inmay, maray. Sana balay, tadadagiti tanod amang sipsipot kadakwada no agaramid da iti maday. Isumulagayam anakitak ni Kwarog iti asidag, kalpasan apimanaw dagijay alalakay. Ay, pasipsiputan ida ni inteng, kukumaray. Impatiliw da kumaitan na. Ay, saan mo abas tapatiliw ti tao, no awan mo't ebidensya. Kasano, nupod gayam nga imbaon ida ti PSA, saan dala makiuman kadagiti opisyales. Kasta kaday, kunak ano mabalin at tiliwon lata ti tao apagdwa-dwaan. Ay, hello. Anya man ti madamag. Dinamagda ka na no manudang agkakabalay. No mano a kwarto ti balay da ang kail. Anyat gagara dagita at tataaw. Ado ka din ababalay ti napananda. Medyaw, mga 30% siguraon. Ado nga ron Ay, ituloy lata si putan ida. Wanang kail. Jay lapan nakakita kadakwada iti waay kat agdwa-dwa akaon. Paingay nga iti tisimungatan da. Saan nga iti kalsada. No ibagada nagapuda iti kaadaywan asityaw, ti kabangibang barangay. Mapalin. Sa bagay, adayo ti sityo iti kabangibang barangay. Mabalin nga iti waay ti pagnaan. Ay, ngem ure kasta. Makapaatap ti kasta. Iswa siputan yun. Anya nga tatibanagan ti panang sursurot da Kwarog kadagiti nangibaga nga agsensus da dito barangay tayaw. Ay, pinakan ida ti maysa a kabarangayan, maray. Jay balaygay iti asidag ti waeg. Kasta aya. Imbag man tanasaya at ti akin ko kwa iti balay a nakadanunan da iti pangal daw. Wan nga rod, maray. Ado ti mula na day jay anak datang. Iso ti impasidana. Ken nagpartit samot iti manok. Ay, nagasat da taimpartyan da ida iti manok. Wan nga rod, maray. Nitip ang manok ko naman. Kas tatayumot ngamin dito'y away. No adda sa nga ili, kat manok ada gusti parchen. Ta isukat nga rod ti adda. Pagyamanan da giji alalakay. Ta impartyan da ida iti manok. Wen nga rod Ay, di kumamot nga rod na panakipangan da Kwarog. Madi maray. No inawagan da ni Kwarog iti chip. Ay, di nan maduktalan ti gagara da gijay. Nagawid ka din dagiti may nagsinsos paray.
Imbaga da mga agsublida kanumanin. Saan kanupay analpas amin ababalay? Uray kumaano pagsayatan ti mayanda. Madoktalan tayo. Nupod no nga imbaon ida. Ti opisina ti PSA. Ingka kadaging tuod, nupod no paray. Hali di inton bigat. Awan opisina. Halidigaya, minton bigat. Diyak ang muday ta. Pati tupay dagi jay nang ibaga nga agsublida nga agsinsos. Imposible nga umay da pa inton bigat. Ang kail, dahawag ti may sa kadagiti tanaw. Nakita da kano nga da nanguli ti balay nila kay pensyonadaw. Ibagam kadagi ti kakadwam. Tama panda iti asidag ti balay nila kay pensyonadaw. Unang kail, awagan nyo matagiti pulais, darasan nyaw. Ewan. Da kayo kidya. Darasan nyo tapno di da makapanaw. Saan kami ngagpatlaw? Apaman arumwarda iti balay da tata pensyonadaw. Panguren mi ita, babaan iti batuta may. Darasan nyo. Mga no diyo ida maabutan. Inakarutin ang kail. Ewan. Mapadam ka di kwaraw. Pagdardaras ka, Mike. Mapahanak iti balay nila kay pensyonado, tata. At da kano nanguli iti balay da. Anya, ada nang huli ko nam. Ay, umaya man, Mike. Kaya tiyuman ti umay? Saan kayo ang mabutang? Ay, saan ka mabutang? At damit siguro may tulong ka. Intangarudan. No kaya tiyo at talaga ti umay. Ang mga numakapanawan dagiti managdakdakas. Intagarutin ah. Ay, alag, mantibunan ka. Ay, sana mabalin tata. Ha? Batuta lang ti mabalin nga aramatay. Enteng, asino nga tatinanguli iti balay dala kay pisyonado? Maamuan tayo to no umay dakwaraw. Gapo nga ta, tadwala ang dala kay pisyonado kanti asawa na. Iso nga inulidan. Sapay kumata maabutan dakwaraw ti agtatakaw. Anya nga iti ko na dagiti pulis nga inawagam. Umay da kanon. Pagbitla dagi jata nakamotor da. Ay, tidakas kat no magnada ijay waeg nga agturong iti nasulinak asityaw. Biniling ko dagiti daduma akitaan da ijay adisaw. Tidakas na. No adda armas dagijay ama nagdakdaka. Dadapay nga ta, di tao nagtibalay dala kay pensyonada. At dapay mo't silaw di tabalay da, tata. Mga no at dadapay ijakin nga to akad saran. Anya taramidin tayo nga. Intex ko dagiti kakadwak. Ngagyan tayo iti ruangan ti balay. Nurumwarda. Kalaatan tayo ida panguran iti batuta. Nay, at agsinsinyas kwaraw. Ti may sa atanod ka. At dadabay ka no iti nga tao. Anya kay taramidin tayo. Garodok tayo na mapan iti nalingid. Kat mapan tayo iti ruangan. Nurumwarda. Paksatan tayo itan. Impagtadi ka pa'y nakaturog kagawad. Apay ka day, kapitan. Gumatang ka kaday kat nasip nga taon. Saan? Napan nga min dakwarog ijay balay da pensyonado alakay. Taada ka nung nanguli iti balay da. Ha? Inuli dati balay ni pensyonadaw. Ewan nga raw. Dapay kat atap ka. Diyay may nagsinsos di akin aramed. Ay, kasta nga tangag paisaw. Ang mga no imay da kinita, no anya balay ti umay daw liyan. Day tangaro di atap ka. Daaring padak abong mabait ti agdan tataba daw. Sinyasam ida, nagsagana tayo. Tata. Psst, 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 psst. Nagsagana tamatay. Dahito iti pang-urok ko kadakwada. Atay umasidagdan. Ya! Atay nakusbudan tata. At dapay may sana bate. Sige, iguyod tayo dagitoy iti kasip nga tan. Ayan yun, kakadwa. Urayan dak ata mapantayon. Igamyo ka din ti ayan ti kwarta ti pensyonado. Oh! Pungun tayo ida. Taos tuntaw no may dagiti pulays nga nawagan ni parintay. Dagitoy may naging sisinsaos. Ay, palubusan da kami. Tay bingayan da kayo ti kwarta na alami. Kung tarang kan tupay nga agin babakla. Ha? Piki ka atao. Uray nyo dagiti pulis ta umaydan.
Asidagdan. Anya? Maisubli kami man iti pagbaludan? Makitam. Nagsabalit ti busis mo. Ha? Malungsot kayo na iti pagbaludan ta, managdakdakas kayaw. Salbag kayaw, binanog da kami pa'y. Saan nga agbaligit ti managdakdakas dito'y kabildatan, tap na muyaw.